Ka Indian Red Cross Society West Jaiñtia Hills District Jowai, hynnin ka sngi arpusau tarik, kala pynlong ya ka Synñiang Snam, Blood Center Jowai Civil Hospital Panaliar, halor ka phang kaba ong give blood give plasma, share life, share often. Ka Dr. P. Shylla kalaong, ka Synñiang Snam kalong kabadon kam kumta ka jingai jinghikai awareness kalong kabadon kam halor kani kabenta, hakaju kapor, kala kentu kum nongsynñiang Snam, kidei banlong kinuksa ya kiwei. Layathu Kylliang ka Indian Red Cross Society West Jaiñtia Hills District Jowai, kala shim ya kani kalat banli ay snam, kalong halor kanong rimban Ïarap mar Kylliang ya ki para Mynsiem brio, ki badon kam kerki ya kasnam, hakanu kanu kapor, bat kanlong ka jingkerku ya kiwei. Hakani kasngi, kiladon hadu arpu arngut ki dekat ka IRCS, ki bala Synñiang ya kasnam, bat lapan kot ya ka jingïalang daki kentin ay kublay na uma o lalu, District Secretary ka IRCS West Jaiñtia Hills District Jowai. Siya ay doon ako isna mo boy. Ang may hirap tapos na. Ang wala ko ngayon. Ano na ram doon no? Hindi rin. Layak tu. Mata tu kan ini. Amen. So, you can open the program ni. Awareness is very important. Hindi ka jingdula pa nakaliyang to the department nakaliyang to office hi ka deriba ginagana ka awareness. Awareness that kita hakibun pun benta kebengilaan ay awareness kita di IDC material kita di media kita iman kita sipan macam layar aksesai ni bantu priang ni awareness siapang kepala blood donation siapang how important blood is kan the main kalenti kaba biang pa kan ai awareness kiwei kita pi lam kenuksa pi donkam kren ban pang kitin de action ka jingle pi kaba ai ka big awareness to our society.